Emoyeni emehlo ami avulekile ngibone ingelozi yelitulu ithukuthele igane kokana inqatile ikhafulile kulandzela ukuthi le ngelozi ithena ithithi yelule emehlo ibuka etindzaweni taseSwatini letifaka ekhatsi kaMtshopane ibuke eBhunya ibuke eMangayane kavele ezizweni iyobuka nakaHlatsi nako ishona kaShewula iyawubuka nase Big Bend kubomndobandoba iyeka lavumisa ithole ukuthi sebanyenti kakhulu bantu labatenda tingelozi labandiza ngemishanyelo lokho ke kuyicunulile ke lengelozi yase seyikhuluma naletinye tingelozi leti ngaphasi kwayo yathi atifole imfolo bese tihlehla nyovana tigidza mkoko lokwende ukuthi bese emafu adzilita imvula ngenhloso yekubhabhadisa lomhlaba nekugeza kulokungqoliswa ngulaba lesebandiza ngemishanyelo litsitse lengelozi nayikhuluma isetawuna lemvula kuze kubonakale kuthi nembala umhlaba sewugezekile sekuwashekile lo moya wekundiza ngemishanyelo lesewugqwele esiveni seMaswati ingako lento iyehlela naseMpumalanga naseLimpopo ngoba nakhona kuthiwa abanyenti kakhulu laba labandiza ngemishanyelo baphindze bagibele nema 4x4 labo umntolo lengelozi ke ekuthukutheleni kwayo ibe seyigidza umkoko.